إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Sini umat salam Nabi memuarek si matahari masifullah taala engkai hadir. Alhamdulillah syukru ki mapoji tenrigangka lauri sese arajangan nafallahu taala. Nasaba angkat tak sinawaret tepe natau pada engkas siki hadir sikari kira akata pada pegau ipas surona Allah taala ya naritu kewajibat taidi ummak saleng majuma maka topa paimang salawat dan niya papas salamat mas laurik ke pengulutak Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam si bawa sumpul lolona sahabat-sahabatna dan niya sining ummakna yang kamaceri wilattu asso akulina kiamai mapasakari alaiku si bawa di manang pada ipas sukui takwa ta'rifung Allah taala ipas sukui ataurat ta'rifung Allah taala dan niya turusi sininna parentana maka defung Allah taala rilalak kurang melebihi sini tahu ya matapo sitinaja ko mataurifong Allah taala naniya mupasuku itakwamu sibawa ajak lalo mumate sangadinna ang kakori lalanna yay agama salenge narampito pong Allah taala riaya lain makkaday sini tahu matapo sitinaja ko mataurifong Allah taala narek ko mapuada ko ada iya tongenge nas pasti nalalengi iya ro na pede makasingi matu pangkau kemu naniya nak dam pengetoy dosa-dosamu naniga-niga to maturu laurifonna si bawa suro malebina ya narito tau mapoleang kemana battoa
Sini umat sallam lebih memuarik si matahari masaifung Allah Ta'ala kay hadir. Tilala kesempatan ia katok baik. Meloki cedek renungkan ni pasalang tandra-tandranna esok yang memuarai atita pada nasadari makkada ia kehidupan kulino sementara mi bawang sementara esok pakkabalekna pung Allah Ta'ala pada macawe ini. Maka di pung Allah Ta'ala rilal Quran melebih surah Al-Anbiya ayat sedih. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Betuanna. Ya rotawe macawe ini eso perhitunganna. Tapi iya ro alena dena jampangi wi. Lalai wi. Nappa nak bokongi wi. Narampe to pun Allah Ta'ala rilal Quran melebih surah Muhammad ayat 10 arwah. Fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baktatan faqad jaa'a asyratuha. Betuanna. Pada dek gaga manan na tajeng sagadinna as-sok yamae. Ya dek nasen-nasenai tappa angka pole nasaba angka metoni pole tanra-tanranna. Umat sallam lebih rahimakumullah. Di antara tanra-tanranna kiamae ia purani kejadian. Ya dari itu iutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk iutusna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk ia naro tanda-tanda kiamat nasaba Nabi Muhammad ia naritu nabi akhir zaman. Engkai ku pacap purna samange. Maka dari Nabi rilalas saya di hadis riwayat Bukhari Muslim. Bu'istu ana wasa'atu kahataini. Betuanna jarakna yutuska si bawa esok kiamat si pada dua jari-jariku. Masukna ia naritu antara jari pajallona si bawa jari tengana. Jadi jarakna liwa ni cawe ngasabak si depe ni. Tanrana to kiamat ia pura terjadi pura ni kejadian ia naritu. Tak beladuana ulenge wattuna risamana nabita. Wattuna yalengi mukjizat nasaba ya kafir Mekah, kafir Quraisy melalui mukjizat. Maka dia nabita rilal, maka dia pun Allah Ta'ala rilal Quran melebihi surah Al-Qamar ayat sedih. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Betuanna tak bela ni ulenge macawe ni kiamat. Sini umat sallam melebih rahimakumullah. Di antara tanda-tanda kiamat ia pura terjadi sementara tetai berlangsung letu ia sesuai kejadianna. Ya naritu mempona para pendusta pak beleng ia mengaku sebagai nabi baru. Maka dia nabi tak rilalas di hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Maka dia na pole esok kiamat nadapi na engka pole 30 pendusta tungka-tungka na mengaku sebagai surona pun Allah Ta'ala. Wattuna samana nabita angka metona wattuna samana nabita mate ni nabita samana na Abu Bakar wattu ero angka metona mengaku sebagai nabi lattu imaka kuange ya asoy. Selanjutnya tanrana to ia lainge ya naritu tandanna kiamat kejadian purani kejadian dan sementara berlangsung to lattu ia asoy. Ya naritu maka tandinna tawe mebu bangunan ia paling matanre. Maka dia Nabi ta'rilalas dari hadis sahih riwayat Muslim. Betuanna muita tu matu tau ia riolo de na pakai sandala si bawa waju apa maka siasiwi si bawa apa para ke bembe mi matu maka tanding
patanray bangunanna. Nayane samange makkakwangge pada yitani isassikan ni ye kejajiange. Me ganito makkatandi membangun gedung yang megah, tapi ia kia kadang inalupay bangungi keimananna atap pekenna si bawa ketakwaan narifong Allah subhanahu wa ta'ala. Umma sallam nabi rahimakumullah. Tanda lain na to iya narito nasia-siakan itawe amanay de nagagataw amana. Yalengi jabatat de nanulay amana. Si bawa ya berani urusannya kutawe ya tania ahlinna. Nasaba makkadi nabitta ya ku engkana urusan ya berangi kutau ya tania ahlinna maka tajan ni asok ya mae. Tanda lain na to ya terjadi letu tamak kekangnya. Ya naritu ya tawe ya pa nak bere seleng nak bere yang seleng ku tahu ia na isang bawang. Pura rampe nabi tak makkadai. Inna min asyaratis sa'ah an takuna tahiyatu alal ma'arifah. Betulna si tonget-tongenna di antara tanda-tanda nak kiamat ya naritu ya robere selenge riak bereang kutau iya iseng bawang. Padahal petunjuk Nabi tak sallallahu alaihi wasallam ya nari itu ya robere selenge riak bereang kutau iya iseng si bawa de iseng pole umat selenge. Umat sallam lebih rahimakumullah. Tanda-tanda nato esok kiamat ya terjadi. Ya pura nak baritangan Nabi tak sallallahu alaihi wasallam terbukti ni seddi demi seddi. Terbukti ni seddi demi seddi. Ia menengena tunjukkan ni kebenaran risalahna Nabi tak sallallahu alaihi wasallam. Si bawa mencaji peringatan untuk ini maneng supaya ipas sadia-sadai aleta untuk menghadapi wi as-sori monri. Aja lalu nangka kesibukan dunia nalalaikan ni pole taubat sumpah jali mawattu zikir sikri mabaca Quran berbakti ku tahu dua pajajata si bawa ipagalori tau hubungata kepada tak rupa tahu. Umat sallam lebih rahimakumullah. Engkau tahu tanda-tanda kiamat ia dek pernah terjadi ya nari itu mesuna itelange yaseng Imam Mahdi. Ya Imam Mahdi termasuk keturunan Nabi ta asang aslina si pada asanna Nabi ta napa asanna bapakna si pada to asanna bapakna Nabi ta. Maka dari Nabi ta rilalas di hadis riwayat Abu Daud Al-Mahdi minni ajalal jabhati iqanal anfi yamla'ul arda qistan wa adalan kama muliat jauran wa zulman yamliku sab'a sinin. Betulna Al-Mahdi ia naritu pole keluargaku malebak linrona mancung ingana na penoi matu ia linoi dengan keadilan waktu purana ia linoi penuh kezaliman napa berkuasa selama 7 tahun. Umat sallam lebih rahimakumullah. Ya naromatu ku akhir zaman termasuk ia akhir zaman ya tandranna sokiamat dia pernah terjadi anar itu mesuna Imam Mahdi. Engkau 10 tanda-tanda lopona sokiamat yang insyaallah ijelaskan iri katok bahasa lanjutna. Sini umat sallam lebih rahimakumullah. Padang kemana ki mai ipamai gai makkamala ia madecenge sebelum engkana pole aso ya dek gaga gunana waramparnge si bawa anak-anake
sanganinna amalam made cetak bawang kulino. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum walil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله محمد اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر وارض اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بنعمتك ومنك وكرامك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم نوّر على أهل قبورهم واغفر لأحياء ويسر لهم أمورهم اللهم تب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة لنا ولكافة المسلمين في بارك وبحرك أجمعين اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قم الصلاة.